laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe nokku kala ko hikkorɗon e nder leydi ndin haray ɗo men salmina on salminago islam haray no andirɗen noon e jumare be e jumare haray hiɗen mari karamokoɓe men tedduɓe ɓe inviteten ka radio ɗo ɗe haray ɓe seenoɓe andintina en ko yowiti e diina men kan e haray hannde kadi leere on yoni haray ko ɗum ɗon woni ko fottini en ɗo hannde kadi haray hannde kadi noon ko sehuɓe men molanaɓe wontiranɓe en guine ka meɗen woni ko engotuɗen ɗo haɗa ɓeɗo noon ɓe seeni nokke ga e ɓeɗanino en bayana ga kadi haray hannde kadi ɓe arti haray ɓe weltani ɓe fotantori Allah subahanahu wa taala yo Allah weltanoɓe e haray noon ko ustage Cheikh Sadou Ba woni ɓeɗo ɓe makete no e foy andirɗen noon haray ko ɓe mamum ko wiyete ɗon honno bale haray ko ɓe mamum bale machallah haray ɓe kadi ɓe naɓa yimɓe makka haray kadi ɓe wakkilitelen toon fota alhamdulillah en torika Allah subahanahu wa taala yo Allah ɓeydu suga ɓeɗo kadi buy ka communauté meɗen amina nam Cheikh haray ɗo men watta micro on e juuɗe moɗon haray ɗo men lanɗo ɗon kadi tawi yaadu makka ɗum si feƴƴuno e jang e hikka kadi haray ɗo men wattude micro e juuɗe moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray en fuɗɗora nden toɓɓere ɗon ko yettore Allah hikka kadi makka yahano e jang ano 7900 iwno ɗo ɗen yahi Arabie Saoudite. Alhamdulillah bil alamina ɓe waɗi ko waɗete ko fof kadi ɓe arti e jang tampere hoygo waɗi toon seeɗa kono ko wiyata ko hajji ko tampata ko. Naam. Haray en yetti Allah alhamdulillah. Alhamdulillah yo Allah ɓeydu en newinande piiji ɗin ɗi fof majji ka leydi men to. Allahumma amina ya rabbi. Awa kasi yare men watti sookeje mon joni haray men ƴentiti inchallah. Haray go'o on salmini jama men wontiramɓe en telen ton wonɓe heɗanade en o radio waɗaɗo barki yo Allah ɓeydu barki e radio on Allah ɓeydu barki e dariɓe ɓen fiino o radio tottira haqqeji mun ɗin e haqqeji islamu ɗin e nder aduna on. Amina. Haray alhamdulillahi alladi ja'ala kitabahu alkarim wa sunnata nabiyihi alazim khayra hadin lil'ibad liyanqulahum min adh-dhulumati ila an-nur وينقذهم من الجهل والإلحاد إلى حقائق العلم والإيمان وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أرى موضوعنا اليوم إن شاء الله من روائع القصص في السنة النبوية قصة الثلاثة أصحاب الغار. النبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما
وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الثغرة. فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه، معنى رواه البخاري ومسلم. هذا شيء تجلب مجتهد حق مجوتني لو تردن sabu noon ko jangugol ɗi e hadisa on ha anden ko e honɗum wonɗen e muɗum. haray o qissa ɗo ɓaawo en yetti Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko on woni waɗuɗo deftere makko teddunde nden. o waɗi sunna annabajo makko mawɗo on khayru hadin lil ibad. o ɗiɗo ɗiɗi ɓuri moƴƴude ko fewnata neɗɗanke. si neɗɗanke woni ko o feewowo e laawol ngol Allah yiɗi, e laawol ngol Allah yarli, o heɓoya aljanna o daɗa yiite, be o jokka deftere Allah nden, o jokka sunna nelaaɗo on. si o waɗi ɗum liyanqulahum min adulumati ila nur. qur'ana on e sunna on maako daalol Allah ngol e maako nelaaɗo on yaltinay neɗɗanke kala itta mo e niɓe keesiraago naɓa mo e annoora liman. wa yunqidahum aydan min aljahli wal ilhad ila haqaiqi al ilmi wal iman. alqur'ana on e sunna on danday neɗɗanke itta mo e majjere, naɓa mo e gandal, itta mo e keesiraago, naɓa mo e gomɗinal. haɗa siɓɓe julɓe ɓe yamiri hoore an, yamiri onon ɓe siɓɓe an wonɓe heɗaade ɗo hannde, yen ɓeydi hulde Allah subhanahu wa ta'ala jokkini deftere Allah nden, jokke sunna nelaaɗo on. sabu Allah no yeeti en ka qur'an
daliilaaji ɗin koyen jokku qur'anu jokken sunna kadali qul in kuntum tuhibbuna allaha nelaaɗo maaki si tawi on woni hiɗon yiɗi allah hiɗon rewde allah hiɗon teddini allah fattabi'uni jokkelami muhammad komi yiyo ko on waɗu waɗon simini yon accu accon simi yiyo daro ɗon simi yiyo jooɗo ɗon haray tawi tun hiɗon yiɗi allah ɓay ko allah tagi on ko allah woni reweteeɗo kankon tawhidul uluhiyya haray ko yon jokkal si on jokkilan tun yuhbibukumullah allah yiɗa yon allah yarloto allah moƴƴoto e moɗon allah firtay arfikaji mon ɗi o yahfir lakum dunubakum o yawtana on kadi groupe mon ɗi si neɗɗanke allah yiɗi ɗum allah monti junubaji makko ɗin itti e makko haray moƴƴata ɓuri akbaru nema ɗum ɗo ko daalol ngol allah daalani en wondema si tawi tun hiɗon yiɗi allah ko annabijo jokkoton si on jokki tun annabijo on allah yiɗay on o yawtanan junubaji mon ɗi ko noon kadi maaku nelaaɗo selluɗo o maakuno ɗon ɓado feƴƴingol maɓɓe o maaki taraktu fikum amrayn o waɗi haɗi ɓe tini wonde sahabaɓe ɓen harayno aani hino jooti nelaaɗo feƴƴingol acca ɓe ko aduna ɗo sabu ɓe wowtodiri ɓe weldi ɓe yurmodiri kono nelaaɗo maaki taraktu fikum amrayn miɗo accani on ɗo piiji ɗiɗi lan tadillu ma tamassaktum bihima on wawata majjude wota on aani wota on jootu ɓinna ma hiɗon jogii ɗiɗo ɗiɗi jogoɗon ɗi ka ƴakkirɓe tawi ko hoɗɗi woni ɗin si a iri jooni takko amen ɗo a maayi min alama yiide ala yamirde men ala haɗude men min ala yi'udema e weɗe yiɗuma meɗe weltanima haray meɗen aani nelaaɗo maake o taw aano miɗo accidi on e piiji ɗiɗi si on jogitike ɗin ɗon on majjata ɓe wi ko honɗi woni ɗin o wi kitabullahi wa sunnati ko deftere allah nden ko alqur'anare nden e laawol makko ngo kanko nelal sunna makko on sunnaji makko ɗi o waɗi ɗin e ɗi o maaki ɗin e ɗi o ñindi ɗin e jikku makko on e tagu makko ngo haray siɓɓe julɓe ko ɗum ɗo woni dalil timmuɗo wondema ko ɗen jogito qur'ana on jogito ɗen sunna on haray noon yewtere men nden ɗo ko fii sunna on ko waɗuno ɓaawo ɗo nelaaɗo fillani en ko ɗum mi faala enen kadi no ɓeydiɗen faamude ɗum ɗon ɓeyden kadi jokkude ɗum ɗon ɓeyden waɗude ko ɓeeɗo waɗuno kon mo kala men koye wakkilo o waɗana goɗɗum allah arana o waɗiraa ɗum yiɗuɗo o waɗiraa ɗum nani nani o waɗiraa ɗum fiiɓe man dumo hara ko o waɗiri kon ko o waɗi ɗon konko moƴƴi ɗon haɗa ko sabi allah waɗiri ma so accu waɗugol ko boni hara o acciraali fii naadede kaso ma yenneede ma jaasineede ma ɗo woleede innde mo o accira ko waɗugol ko boni sabi allah si o waɗii ɗon ɗo o laɓɓini ɓernde makko nden ñannde o maaɓi woosi o torike allah sabu ɗum ɗon on ɓay ko o waɗiri ko sabu allah yo allah ittanmo probléme ji makko ɗin yo allah ittanmo andeji makko ɗin yo allah pooɗamo moƴƴere makko nden yo allah okkomo allah dandumo allah jaɓɓi e sabu ɗum ɗon ɗum noon ko ɓe worɓe tato ashabul gar ɓe inna ɓe ashabul gar wondi ɓe fammere nden ko anndi ko wiyete fammere ko gaygi jani wonu ngin e fello wono makkay ɗon anndi ɓe mari ko wiyete gaaru hira fello ɗono wiyete gaaru hira ɓe mari wongo ɗono wiye gaaru sawru ɓen ɗo pelle ɗiɗi ko anndaɗe ko pelle ɗiɗi kadi waɗanoɗe barki sabu aranongo gaaru hira wonɓe ɓe changi inde maggo on ɓe wiindo jabalu nur fello wondugo e ndeygo sabu ko ɗon qur'an adaji ɓeeɗe ko ɗon nelaaɗo seenotono juutina haqqille ɗen juutina miijo ngon miijito wondema ɗi sanamuji ɗi yimɓe makko rewa kadi yaaɗin tagi tammo yaaɗin tagi leydi ɗimo nafata ɗi lorrata
no woodi toon nafoowo lorroowo koye ɗaɓɓitugol ɗum ɗon no faala heɓde tawhida jooni noon ɓeeɗo noon tato ɓeeɗo ko ado islam kono ko nelaaɗo ɓanginani en fii maɓɓe woni ka sunna ashabul ghar fi enen kadi yo en anndu ɗum ɗon ñentinen golleeji maɓɓe ɗin waɗen ko moƴƴi waɗire sabu Allah hombo fillani en o hadisa ɗon ko wiyeteeɗo abi abdourahman abdoullah ibne omar ibne al-khattab oɗo ko sahabajo jeyaaɗo e sahabaaɓe yiɓunooɓe nelaaɗo gomɗi nelaaɗo be makko ko umar ibne al-khattab en anndi ko hombo wiyetee umar ibne al-khattab abdoullahi oɗo ko geɗal seydna umar ibne al-khattab iɗon anndi o abdoullahi ko keynan nelaaɗo to nelaaɗo no resi geɗal seydna umar no maake nene hafsa e abdoullahi ko ɓen gooto imana oɗo ko keynan nelaaɗo goyi si oɗo wi'i goɗɗum nelaaɗo maaki ma ɓe huwi siɓɓe julɓe ɓen wawi gomɗinde ɗum waɗi ɓeeɗo yiidi ɓe wondi ɓe anndiniri radiallahu anhuma yiɗen yo Allah weltano ɓeeɗo ɗiɗo kala yewtaaɗo inde mu'um wi'aaɗo radiallahu anhu haray ko sahabajo yiwɗo nelaaɗo gomɗini nelaaɗo maayi kadi e ɗum wiyete a sahaba haray ɓen makko seydna umar ono anndirɗen noon ko resira o nelaaɗo geɗal makko imo okki nelaaɗo haray ko kanko kadi lontino nelaaɗo lontande ɗiɗaɓere nden ɓaawo seydna aboubacre ko kanko lontino mo jeya min alkhulafai rachidin almahdin al-arba umar o ko o jeyaaɗo kadi inchallah e min almubashirina bil janna yimɓe 10 no woodu noon ɓe nelaaɗo yeeti onon ɗon 10 Allah no liilan yomi yeeto on ko on naatooɓe aljanna garanti moolanaaɗo ɗum ɗo no weli enen kadi Allah okkoren on garanti ɗon kono ɓeeɗo 10 ɓeeɗo no jonna on garanti ɗon ɓen ɗo 10 noon hande juutinten seydna umaru ono tawa e ɓen imo tawa e esiraaɓe nelaaɗo imo tawa e lontiiɓe ɓen nayo lontal wiyetengal lontal tigi islam yaltagal ɓa o feƴƴingol nelaaɗo taala o maaki kanko abdourahman abdoullah ibne omar o wii sami'tu rasulallah mi nanii nelaaɗo Allah on keynan an o wi alde mi nanii keynan an ma mi nanii muhammad ko wii rasulallah madama o wii rasulallah haray himo rekkoni nelal nelaaɗo ngal laaɗo nodda nelaaɗo inde goo o wii sami'tu mi naniri ɗi noppi an ɗo rasulallahi nelaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam Allah jule maɓɓe hicinaɓe yaqulu hiɓe maaka ɗum ɗo no weli gerugol haa yiya nelaaɗo jara haa ɓado nelaaɗo heɓa cuucal kadi landagol nelaaɗo nanina ɗum noppi mum ɗi ɗum ko nema moolanaaɗo abdoullahi ibne omar o heɓi ɗo nema moolanaaɗo Allah tabintingo nema e makko on ɗum o nani nelaaɗo maaka o nanaaɗo maaka in talaɗa 3 nafarin mimman kana qablakum yimɓe 3 ɓe yahuno ɓe iwi ka maɓɓe iɓe seenaade safaaru ɓe yehi haa niɗɗi ɓe yiyaali hoɗo ka ɓe naata ɓe yiyaali ca'um ɓe yiyaali ca'im ɓe yiyaali suudu ɓe yiyaali cuurum ɓe haccii ɗon ammeere ɓe naati ɓe hentini ton ɓe naati ɓe waali iɓe ronki iɓe tampi ko ɓe seteeɓe ko ɓe hoɓɓe ɓe naati ɗon fowtagol Allah subhanahu wa ta'ala e doole makko ɗen e bawɗe makko ɗen o memminoy kaaƴii dow ton fan hadarat sakhratum min aljabali fasaddal alayhim lghar doole Allah ɗen memminoy kaaƴii tele dow
ngin talli ngin ari haa ka fewɗo hunduko fammere nden nde uddi fammere nden allahu akbar mba allah no waawi nen kaaƴi memmini to e bawɗe allah ari uddi hunduko fammere kaɓe sukaaɓe ka to naati ɗo ɓiɓɓe julɓe fineter kadi alaa ka yaare ɓe ɗuni ngin kaaƴi haa ɓe ronki ɓe tato kala ɓe duñi haa ɓe ronki ngin memminaaki ɓe miijiti ɓe yewti ɓe faamondiri ɓe wii hee ɗon anndi ko watten innahu la yunjikum min hadi sagra illa an tad'u llaha taala bi sa'li amalikum ɓeegol ɗe min yiiɗo naa duñugol hettotoɗen ɗo si en woni ɗo ko ɗo wonten amaye yin kaaƴi e waata ngellugude itta ɗo hon ɗum watten jooni annditen hiɗen mari allahjo annditen allah no ɗon annditen ko allah memmini ngin addi uddi ngin ɗo toroɗen no kanko noon kono noon o yo en toror mon mo kala yo wattan hilla miijito juutina haqqille mum ɗen o honɗum e gollal moƴƴal ngal o waɗani allah tan o honɗum e gollal bongal o acci waɗude sabi allah torore moɗon ɗo ndaareti tawi alhaali on marsay ɓe fotti ɗum goɗɗo maɓɓe wi'i min miɗo fuɗɗanaade go'ogo miɗo marno nene miɗo mari baaba miɗo mari ɓiɓɓe miɗo mari ne'eteeɓe miɗo mari rimɓe miɗo mari kono hakke komi teddini yumma an e komi teddini ben an mi jaɓataa goɗɗo hirto yumma an e ben an hirtaaki mi yahay mi moƴƴina hiraande maɓɓe nde mi ɓira ko ɓireteekon mi naɓana ɓe ɓe hirto si ɓe beloo si mi ara noon ɓe yuure annde hirto geɗal ɓe am ɓen e ne'eteeɓe am ɓen e ɓeyuwam ñannde goo o yahi teenoygol leɗɗe o neeɓoy ton alhaali nanngimo ton ɗo yo aro o moƴƴina hiraande yumma makko e ben makko nde o ɓira ko ɓireteekon o naɓa ɓe hirto o ari o tawi ɓe huynike allahu akbar ɗum aaninimo mo wondi pay koye makko koye mo rondi jogii ñaanetee o mo jogii njaram maɓɓe o e hille tindingol mawɗo no huyli ɗum naa teddungal woni teddungal ngal ko sabbagol haa ɓe finana hoore maɓɓe jonna ɓe ko ɓe nafotoo kon ɓe nafoo o waɗi ɗum imo wondi e koye pay koye makko hikoye weela imo weela hikoye faala hirtaade mo faala hirtaade o jaɓaali koye jonnuɓe wo gooto emo ñaamataa ɗum indi ñaamataa ɓeygo a ñaamataa o ñaameteeɗo haa neene an e ben an en ɓe nafoo teddungal allah ɓeydu barke ma o wii jooni noon o waɗi simiɗo wadde ɗum ɗon ko ɓaymiɗo anndi wondema allah subhanahu wa ta'ala o no yewtireeji fii nene e baaba alqur'ana no yewti fii nene e baaba teddingol ɗum hadisaji no yewti o annditi hadisaji tindinayɗi ɗin ɗon ɗin o wi'i wondema wono abdoulahi bne mas'ud jantori ni e hadisa goo o wii ñannde goo mi lanndino nelaaɗo ko honɗum e golle tigi tigi allah ɓuri yiɗude ayyul amali ahabbu ila llah non ko maako o nelaaɗo maaki ko ɓaawo ɗo ko abdoulahi bne mas'ud woni ko jantiimo o wi'i wondema ko honɗum e gollal neɗɗanke gollata hara ngal gollal allah no ɓuri yiɗungal golleji ɗin fof nelaaɗo jaabiimo assalatu ala waqtiha ko julde ka sala waɓutu mayre juulugol julde fana ma alansara ma futuro ma geeƴe ma subaka ka waɓutu mayre arano on alaa gollal ngal gollata ko ɓuri ngal ɗon e moƴƴude ka Allah e ko ɓuri ngal ɗon yiɗeede ka Allah wultu summa ayu mi inni si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum kadi
e golle Allah ɓuri yiɗude o wi birrul walidayn ko ɗiggal ngol nene e baaba ko moƴƴagolde nene e baaba ɓaawo julde ɗen ko ɓe hikkini ɗon on ɗiɗaɓon ɗum ko ɗiggal ngol nene ɗiggana baaba teddina ɓe nafa ɓe du'onooɓe moƴƴina alhaaliji maɓɓe ɗi on so wi kadi si ɗum ɗo feƴƴi kadi ko won ɗum nelaaɗo maaki aljihadu fi sabilillah ko tinnagol fiino pooɗira laɓira ga diina yeeso sabilillah wano o radio ni ko jihaadi mawnanaade ni jawle ɗen no nafteede waajuuji ɗin no waɗeede nafooreeji no heɓaade ɗum kadi ko jeyaa ɗum e jihaad naa ƴettugol tum kaafa ma finkaari yaha piira woni jihaad ɗum ɗo kadi ko jihaad janngugol ko jihaad jannugol ko jihaad waajagol ko jihaad jentagol waajuuji ko jihaad ko wiitata ɗum ɗum jihaadi ndin kadi ko jeyaa ɗum e ko Allah yiɗi e golleeji hare mawdu men on ɗo ko ka birrul walidayn ɗiggal ngol nene e baaba ko jeyaa ɗum e golle ɗe Allah yiɗi yarli ko ɗum waɗi oɗa Allah holli mo ɗum ɗon o teddini yumma makko o teddini ɓen makko hadisa ko kamno ɗon sifotoɗo fi nene e baaba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك لا بتتي قال ثم من قال أبوك رواه البخاري ومسلم أو حديث هذا كذي كسل كو إمام البخاري إمام مسلم في الليمة فأبي هريرة في اللني أما wondema gorko arno ka nelaaɗo aanuɗo jootuɗo faalaaɗo anndude ko honto ɗaɓɓata barki ko honto ɗaɓɓata moƴƴere ko honto ɗaɓɓata tedduɗa o wii nelaaɗo ko hombo e yimɓe ɓen fof ɗi ɓurata moƴƴaade e mum ɗi ɓurata nafude nelaaɗo ma ko yumma ma wooti feƴƴi yumma an kadi ko hombo nelaaɗo ma ki yumma ma wooti feƴƴi yumma ko hombo nelaaɗo ma ki yumma ma laaɓi tati o wiiti feƴƴi ɗum ɗon ko honto wi ko ɓenma aɗa nene e baaba naa ɓen taguma kono ko ɓe woni saɓaaɓe woodeede maaɗa ka aduna ɗo ɓeeɗo kala ko teddinɗaaɓe kala ko moƴƴoɗaa e maɓɓe arayno faani ɗum ɗon on ɗon ay o tororii ɗum ɗon Allah imo ɗiggan yimmo makko imo ɗiɗɗani ɓen makko simo faalano o alaaɓe dépense ɓe simo faalano o adda ñaama si ɓe huudike o yaa o ñaama kanko e ɓeygure makko kono o wii non ko ɗon o woni haa weeti ɓe fini o jonni ɓe hiraande maɓɓe nden nde wonti itti ɗum kooje ɓe nafi ɓe welti ɓe duwaniimo o wii hon ɗum o wii o Allah si tawii ko komi waɗi ɗo ɓayre anndi komi waɗiri ɗum ɗo ibtiraa wajhika wallahi ko ɗaɓɓugol jahatimaake ko sabu ma mi waɗiri ɗum ɗo naa sabu nene a yomanta ma sabu goreeɓe a yomanta ma sabu ɗum ma sabu ɗum wallahi komi waɗi ɗum ɗo ko sabu ma nani ko a yiyami yo nene e baaba teddine mi teddini jooni noon si ɗum ɗon woni rino mi tori kema walla men min yalta e o probléme o men woni ɗo ndaari niwre ndaari tampere ndaari angal henndu ndaari angal daygu ndaare ka men wonɗo ɓay ɗum ɗon woni ko goonga e ɓernde makko nden Allah no anndi ɗum ko waɗiri ko sabi Allah teddingol ɓe o wiyo teddineɓe hayre nden dirti e doole Allah ɗen Allah dirtini hayre nden ɗon seeɗa jooni noon nde dirti kono ɓe waawata yaltude ko dirti gon ɓe waawata rewde ɗen ɓe yalta ɓay yimɓe kadi ɗo rutti kadi ɓen kadi ɓe wowla goɗɗum haray siɓɓe julɓe eɓen yamira ka qur'an eɓen yamira ka sunna yo en teddi mawɓe men ɓen yo en nafu mawɓe men ɓen ɗum waɗi so ɓe wii birrul walidayni
faridatun lazimatun. laawol kisal ko laawol ɗiggangol nene ɗiggana baaba ɗum ko farilla lismiɗo wo wajibun muhattamun ko waɗɗi ɗum ɗum waɗi wa uququhuma haramun ɗiggangol nene baaba koko yamira ƴaggangol ɓe koko haɗa ɗum ko haram wa dambun azim wonde junubaji kadi mawɗi yo Allah dandi hen ɗum ɗon ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti dewal makko ngal o hiɓɓidiri ngal e ɗiggal ngol nene e baaba moƴƴegol nene e baaba bi ma'ana si a rewi Allah si tawi a faala ko rewɗa kon Allah yo nafe ko rewa moƴƴe e yumma ma e ɓen ma si a waɗi gootum kum a heɓata joddi makkum sa waɗali kuma si a ɗoftiki Allah no o ɗoftorte non fof a ƴaggani yumma ma e ɓen ma o ɗoftiɗa Allah ko nafata si a ɗiggani yumma ma e ɓen ma a yeddi Allah ko ɗigganɗaɓe ko nafata ɗiɗo ɗiɗi ko yaadayɗi ko ya ɗofto Allah ɗiggana yumma ma e ɓen ma moƴƴeɗa e maɓɓe ɗum waɗi so o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى hiɗɗidiri ko yamiri ko wiya a rewmo o watti ɗon waaw o wi koye moƴƴo kadi yimma ma e ɓen ma non ara en toriki Allah subhanahu wa ta'ala o ɓay moƴƴagol e nene e baaba ɗiggalngol ɓe e teddingol ɓe e nafugol ɓe yeru ko wawɗa kon eno wawirɗa noon no moƴƴi yeren waɗen ɗum ɗon siɓɓi julɓe o ɗo ko ɗum ɗon woni ko o waɗi ko ɗum o torori Allah hayre nde yeƴi nde melmini ka nde wonɗon nde ɗiɗi seeɗa oya kadi wi hon ɗum kalal ahar ɗum oya on kadi ari o wi oɗo min kadi miɗo marno jiwo momi yiɗuno momi teddinno momi faalano bonidugol e muɗum ɓiɗɗo bappa am miɗo yiɗimo haa tonintaɗa tawi mi yeetimo yo min waɗu ko Allah yiɗa yamlaki ko fof o jaɓata hakke komi sonjimo o suuɗi o wi kamen wonɗon o yahi e caare goo o tampoyi ton jawle lannirimo ton o weela ton o sonji ton o wi yande joni warta kamaɓe o arti o yawi a ɗo alhaali men on simi o kortigo simi moƴƴotoma simi waɗanti ɗum e ɗum haray be waɗen ko Allah yiɗa yamlaki ko jonno ino ɗo ɗen dinarere 190 ɗum fewndo on soy ko jawle ɗuɗuɗe jaɓu ɗum ɗo jonnami laawol e maɗa mi waɗa ko Allah yiɗa yarnaki ɗo oyay ande mun nden e joote mun ɗen e angal faaleede waɗugol ko o wii kon kono o tampi o yangike o wiya o jaɓi kono ko o jaɓi kon noon ko ka hunnduko naa ka ɓernde kono oɗa faamaani o wii yo falu baafe ɗe o fali baafe ɗe o wii no lutti o fali fineteeji ɗin wono lutti o lanni mi fali baafe mi fali fineteeji moƴƴini fof lanni o yawi yo dammugal Allah ngal no ton Allah no sutti sokaade ɗum ɗo fof ya faamaade wonoyi ɗon haa ka o jooɗotoo ɗon ka hakkude buse oya debbo on hakke ko aani o wimo ittaqillah ngol konngol ɗo o wii ittaqillah an kadi hulu Allah sabu ko jokkuɗaa ɗo e ko mi wondi ɗo bonnatangal teddungal an ɗo sina hara ko teŋe e seedeɓe e siira e waliyu wata bonde ɗum ɗo sina ɗum ɗo an noon hiɗa wadde ɗum ɗo kaka bonde ittaqillah hulu Allah oya naari tawi ngol konngol ɗon kadi sokiimo
ngol konngol ɗon kadi waɗi taasiri ka ɓernde makko o immi o ronki jaɓitude ko hokkimo kon o wi Allah ɓayɗa anndi pellet fewɗo ɗon hari ko mi faala ko mi waɗa yon mi waawi wadde ɗum ɗon kono ko mi acciri wo ko hulgol ma Allah mi acci waɗugol ko bone sabu maɗa Allah mi tori kama ɓay mi acciɗe bone ɗo sabu maɗa mi tori kama wandu men min iwa e nde tampere nde min wonɗo hakke ɓay ɗum ɗon ko goonga ko accirno na sabu nden bo o acciraani sabu goɗɗo goo ko acciri ko sabu Allah kulugol Allah Allah dirdi kadi hayre nde ɓe ɗiɗi kono jirugol nde on laabi ɗiɗi ɗum ɗo waawaali ɓe yaltee ɗo ɓe habbi kadi tata bon ka tuuru makko o hewti kanka ɗo miijiti honno ngo waɗani Allah o miijiti honno waɗani bani Adam o miijiti honno ngo acci ko boni o wiyeyo nanje goo mi gollino gollooɓe adduno gollooɓe ɓe gollaninmi ɓe golli golle ɗen haa moƴƴi mi yoɓi ɓe min kadi haa moƴƴi mo kala maɓɓe welti mo kala maɓɓe duɗi ƴetti ko mum ko yaadi e mum tina aaden gooto on ɗon wii mi tori kama mi halfintine ɗo ndi joddiyam ɗo o jaɓi kalifu o kono ɓay ko aaden moƴƴo ko aaden huloho Allah ko yiɗan ɗo yimɓe ɓen yiɗan ɗo hoore mum ko ɗum o yiɗan yimɓe ɓen o ƴetti kon ko halfina ndin joddi on ɗon barki ɗo ndi o waɗano mo ndi ɓeydaari o njuluɗi ndi haa jawle buy heɓi e mayri Allah waɗi barke e mayri gelooɗi heɓi e mum na'i heɓi e mum dammi heɓi e mum jiyaaɓe heɓi e mum e nder ka ɗum ɗon ɗuuɗi ɗon o sukaaroy o wi kayi Abdallah yiɗo Allah iɗa anndi a gollinanno ɗo ne iɗa anndi mi halfintinone ne o wi o a ko ɗum yarani kalifu on mi yarani ɓe tawde kalifu ko amana ko jonnitetee ɗum o yawi an ii nde aynde ɗa o wi o ko on ɗum won ɗon o ko gelooɗi o ayi nde aynde ɗa o wi o ko on ɗum won ɗon o ko nayi o wi ayi nde aynde ɗa o wi wonɗe anndi ko won ɗon o ko darde o ayi nde aynde ɗa o wi hon ɗum o ko jiyaaɓe o kala ko yiɗa ɗo ila ka gelooɗi haa ka nayi haa ka dammi haa ka jiyaaɓe ɗo worɓe e rewɓe hokkuma kon noon ko añde oya sikki oya jalay mo woni oya mokko to mo woni o min ko jawkal seeɗa ni mi accirma ɗo ya marana a faalanan jalde jooni fii ɗum ɗo fof o ko mi accirma yona hay yeru ciikuli hu ma yeru be'um ina wiide ɗum ɗo fof ko min jeyi o wi Allah nande mi alama jalde o goonga noon ma yetta foppo ɓaaji jeyi ɓawi a daari tawi oya koye goonga woni o mooɓi fappo wonaɗi o accaali hay e hunde oya wi Allah ɓay anndi pellet ko halfinnomi ko falɗi ko moƴƴugol jikkuwan o e moƴƴugol ɓernde annden min mawnanimo ndi jawdi ɗo min julanimo e mayri haa nawɗi barke e mayri o ƴetti fof o naɓi o accaɗa e hunde mi tori kema walla min Allah nono yaltiraɗo kay ɗum kadi ko goonga wannuye moƴƴo golle moƴƴe awa hayre nden noon jirande tataɓere nden sabu ɗum ɗon golle moolanaade waɗiraaɗe sabi Allah subhanahu wa ta'ala on sayi ɓe yalti ɓewi ka fammeere ɓe hooti ko fillani en hadisa on ɗo ko imamul Bukhari imam Muslim ko nelaaɗon ko fillimo haray o hadisa ɗo haray ko ɓe tori en ko en hoolomo ko maaku nelaaɗo huutorenmo kadi mo kala meɗen yo miijito yo wakkilo gera haa waɗana Allah huunde sabi Allah hara naa yiingo waɗirɗa wonaa nani wonaa ɗum ɗo wala ko waɗirɗa ɗum ɗo ko sabu Allah so a waɗiri ɗum ɗon haray Allah no yiɗi ko mukhlisina lahu diina woni ka Qur'an ɓe laɓɓinanmo diina kam golle ɓe jaɓataake
sina hara ko laɓɓinanaade Allah e waɗi e kadi hara kono nelaaɗo karama ko min waɗi ɗon al-ikhlas wal mutaba'a ɗum jaɓata gollal wo gollal ɗeɗo noon golle maɓɓe ne ɗo tati ɗeɗa ɗiɗi ko yamiraaɗe ngalɗa ko haɗangal waɗɗa ko yamiraawo accuɗa ko haɗawo fuu no moƴƴi ko waɗi toode accugol ko haɗa kon no ɓuri moƴƴude waɗugol ko yamiraa kon hiɗen yamiraa ɗiggalngol mawɓe men hiɗen yamiraa jonnutugol kalifuji hiɗen haɗa zina hiɗen haɗa beere hiɗen haɗa naafiqiyaagal hiɗen haɗa penaale hiɗen haɗa ko wiyetee ngañanaade walla dambe e ɗi haɗaaɓe newno men kadi waɗen yamiraa ɗen haɗa siɓɓe jurɓe haande mi juutinta ɗo aray ko ɓe torii koyon accanan haqqe en si faldire woni e muɗum haray en fof enen kadi wakkilo ɗen tambito ɗen o radio wakkilo ɗen sembinen o radio konngol e kuugal e du'a wawɗo du'anaade ɓeeɗo yo Allah ɓeydu wallude ɓe yo Allah ɓeydu reenude ɓe yo Allah ɓeydu aynude ɓe yo Allah okkorɓe cembe e doole no ɓe financira o radio wonɗo nafude fiika diina ila kange fuɗata haa kange moɗata aray inchallahu taala aray toftagol ngol wiɗen nene e baaba koko waɗɗi accugol ko boni kon koko waɗɗi jonitugol kadi kalifuuji halfinaaɗi ɗin no moƴƴi kono oɗo naa jonitugol ngol tun o waɗi haa mawni ɗuuɗi woɓɓe no woodi hay ko ɓe naɓɗaa kon a hettata ma seeɗa hettirta oɗo noon ko naɓaa kon koko fanɗi kono ko e hetti kon ko tono wi moolanaange e ɗum no moƴƴi dey waɗi en fof ko en yurmondir en fof ko en tagu Allah ko en wallindir ko ɗum waɗi si nelaaɗo yeetii en wondema Allah no wi'i en wondema alhalqu iyalullah wa ahabbu alhalqa ila Allah man ahsana ila iyalihi ɓe wii tagu ngu fof ko ɓeyngure Allah en fof ko en ɓeyngure Allah ila e ñuuku haa e mawɓa ko ɓeyngure Allah ko hombo noon ɓuri moƴƴude ɓeyngure Allah nden ko ɓurɗo nafude ɓeyngure Allah nden fof so yii goɗɗo no naatiri aljanna sabu ko yarni bareeru ndiyam enen e mala ko yamiɗen sina bare ko bare kadi ko tagu Allah ittugol hayre bugoo bareeru wonaa an ne'indu wonaa an ñammintelo wonaa wonde ko bare feetundu wonaa wonde no ñaamma likkun ma ɗuma moƴƴa ko moƴƴi ɗum kadi ko tagu Allah si a yii bareeru ko ya welto wiya mi yetti Allah ala waɗa Allah bareeru on laawi a wara ɗum ma piyaando ma waɗato goɗɗum la goɗɗo naatiri aljanna sabu ko o yarni bareeru ndiyam ɗum ko annuye moƴƴa noon si tawi noon on ɗon ko neɗɗan kadi yarni ɓay baraji ɓuri ɗon goɗɗo kadi heɓiri probléme e tampere naatugol yiite sabu ko o wari ñaariiru i ñaariiru oɗa ko gorko oɗa ko sonnaajo o gorko ɗa heɓiri moƴƴere aljanna sabu annuye makko moƴƴon e nafugol mumuhoy Allah koye bare oɗa kadi heɓi ko boni sabu annuye makkon ko bonɗo ɗano nden ko yoorunde o enndi ñaariiru o soki o ñamminaali o accitaali yalta ñaamana hoore mum wonto ngamayi o naati yiite sabu ɗum ara siɓɓe julɓe ɓe yurmondiren ɓe wallindiren ɓe paytoɗen annden ko ɗum ɗo Allah yiɗi waɗen no wawruɗen noon paytoɗen ɗaɓɓiten haa annden ko ɗum ɗo Allah haɗi accen ko Allah yamiri kon e ko nelaaɗo yamiri kon koye a warru no wawɗaa ko hono ko haɗi kon koye ŋaccu a tawi goɗɗo waɗa ko moƴƴi ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi ko wiyataa ko yo ɓeydu wiyataa yo ɗuytu dey moƴƴere nden ko ɓeydugol meɗen yeli o radio Allah ɓeydu barke e makko ɓeyde tambitaade mo ɓeyde wakkilagol no yaaro yeeso si a tawi goɗɗo waɗa ko boni ko fanɗi o ko fanɗi ko wiyataa honno ko wiyataa accu ko boni kon ko accugol ko moƴƴi kon ko ɓeydugol aray o hadisa ɗo siɓɓi julɓe hadisa selluɗo mo hombo villani en mo abi abdourahman abdoullahi bne oumar boni l-Khattab
Abdullah ibn Umar ibn Khattab kankadi ko jeyanoɗo e filliɗe maakuji nelaɗo kanko tun himo mari fillaɗi guluuje ɗiɗi e 650 maako nelaɗo ɗum ɗon ko Abdullah ibn Umar ibn Khattab filliɗo hadis haji guluuje ɗiɗi e 650 oya hadisa ko fillani en mo ko Abdullahi ibnu Mas'ud. Abdullahi ibnu Mas'ud kadi ko jeyaɗo min al-abadi al-khamsa kanko kadi himo fillani en hadisaji 650. Abdullahi ibnu Mas'ud himo yaltani en hadisaji fillani en ma ko nelaɗo 650. onon kadi ɓen Abi Hurayra e yewtere makko nden ɗo e hadisa makko on wiiɗen on ɗon kadi Abi Hurayra on wona ɗum ɓen makko fembi mo iɗon anndi ko jammore makko nden jooni jaali ɓuri inde makko ko ɓen makko fembi mo ko Abi Hurayra komo nelaaɗo yiɗuno sahabajo mo nelaaɗo weltani mo nelaaɗo du'ani mo Allah okkori haqqille mo Allah okkori hunjagol kanko tumi mari hadisaji guluuje 5 e 350 kanko tun sahaba ɓen fof kanko ɓuri ɗuuɗude fillagol hadis inde makko nden na Abu Hurayra de ma Abi Hurayra ɗum ko jammore inde makko nden tigi ko Abdourahman ibnu Sakhri Dawsi inde makko nden tigi ko ben makko fembimo kon ko Abdourahman ibnu Sakhr ad-Dawsi kono ɓaynelaaɗo jammimo Abi Hurayra ɗum noon ɓuri jaalaade e makko jooni hare noon nelaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe campindirayno ɓe jalidayno ɓe jammayno sahaba maɓɓe kono ɓe makata sina goonga sabi Abi Hurayra o kaynoɗa mo mo fitira ñaari hum ɗum ñaari hum mo fijira ɗumago nde mo salligo ñaari hum ko siɓanike ƴiila tindore ren kum yara ɗumago tawa kum ka danki makko ɗumago mo wakki kum ka ɓalaaje makko Allah nelaaɗo makanimo ɗon Abu Hurayra baaba ñaari o ɗon haray siɓɓe julɓe ɓe sahabaɓe ɗo tato woni ko sifani en ɗi hadisaji ɗi jannguɗen ɗo ko yowitori e o mawdu'u men ɗo e ko yowitori iyo en teddin yumma men e ben meɗen Allah wallima yumma ma e ben maɗa on wuuridi aray ko yagiru wakkiloɗa to anaɗo hadisa sellu no wi aljannatu tahta aqdami ummahat aljanna on ko ley koɗe nene e baba woni sa faala aljanna to an yumma ma e ben ma sa faala aljanna a to ana yumma ma e ben ma iday ko yiide faalaɗa yaggamɓe Allah aɗanɓe aɗen toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴin haaji men ɗin aduna yankoji e lahara yankoji o radio ɗo en toriki Allah yo Allah ɓeydu barki e jokkuɓe muɓen yo Allah ɓeydanmo hijabu ɓeyda artike hokkora en haaya ɗen danda en haada ɗen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin nam ustad en wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu modi machallah haray en yetti Allah subhanahu wa taala haray min weltanike on kadi min toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah weltana on waɗana on ka mandake mon ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata allahumma amin yalla waɗu men menen kadi nana ɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon amin ya rabbi ɓay min weltike fota albarka moɗon boy inchallah jarama boy weltanike moƴƴa noon kadi ko minen ɓuuri weltade saɓe mi annda ɗo noon tawi hara si woɓɓe no faala mari ko lanndo ɗo tawi ɗo mari tan hun seeɗa ɗo inchallah ali inchallah no min kaaji joyi mana ɗo min kadi haɗi koɗɗo an alhamdulillahi no feƴƴini hannde mi yahaynoɗo mamu fi wattingol ngol aray ko sabu o programme men ɗo fiyota o firtolan ko ɗum haɗi mi yaha kono miɗo feƴƴini yawgol mamum suro jugolde musidal ngal ko homɓe feƴƴini koto an ɓe ngoto make ceerno Abdoullahi Ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amin yamiri on yarla nani awa yalla ɗen habbaɗen ko men kon min yamiri musidal ngal fof kadi yallagal to Allah subhanahu wa taala on fewne yaafoɓe awa inchallah amina ya Allah allahumma amin no yurmi few Allah no andi har ɓe nawni ɓe nawno seeɗa
yo Allah waɗanɓe musindi fara ko ɓoori ɗon juɗo allahumma amin laawol kisal ara yamiri famille o fof yarla ɗo dangal fof awa inchallah joni haray walla lamdi inchallah walla min tijoyi haray no ɗumanni feƴƴi ɗon yaafodiren ɗon ɗo ni safari jo ariɗi laɓɓugollam ma ok ɓay kadi noon haray ɗon ɗum anni haray na probléme kadi ɓay haray yontere ɓeeɗo men ka ligne ɗo haray na probléme ɓay haray so tawi ɗo mari fatunde ɓe habbi on haray ɓay yewtere men kadi haray ɗen wawi hat men tonggitana on inchallah ha ñande goo kadi son sentoyke bismillah awa inchallah hara mi welti kala ɓeydan on barki ɓeyda firdungal amina weltani moƴƴa ɗon amina ko minen ɓuuri weltade noon kadi on jarama albarka moɗon yo Allah waɗa on joni calmina musidal ngal calmina gari si orani kadi inchallah on jarama waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray no nanirɗen noon haray ko ɗo haray bayana men o woni hattude hannde haray ɗe men yaafini fota ko wona seeɗa fii ka question et réponse ji haray no nanirɗen noon seekuɓe men ɓen hiɓe mari jaka fatunde ko duwanoɓe seenade ka fulaware ko ɗum ɗo woni ko yiltiɓe haray noon musidal ngal kadi no habbiɓe haray te jogoɓe ɗo tonggam ɓe haray ko hunnugol ahadi ndin tun woni jaka ko ɓe yiltori ɗo ɗe haray en yamiri musidal ngal nder ga fof yarlagol haray kadi min yaafinike mon ha yontere hannde kadi so joyi yontere hannde jaaɓi inchallah haray kala faalaɓe waɗude question jiɗi on sa ɓe waɗoye yontere hannde bi isnillah en turki subhanahu wa taala yo Allah hissinen en fof meɗen ɓantana e radio meɗen on kadi ɓanta kala kadi ko fii dina wona wowlede en turki rabbul ibadi o yo okku en battane moƴƴo hawtodira en fof ka jannatul firdausil a'la amina ya rabbi en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓuttinan en kadi leydi men ndi sabu en fof ɗen yi'ude ko honɗum woni ka leydi men nini haray en fof ɗen tora kadi du'aji fota ko wona seeɗa du'anagol leydi men ndin fiino Allah ɓuttinira toon Allah ɓeyda en fottindinde toon ɓayno andirɗen noon ka meɗen haray ko ɓuri ko wona 80% ko tuma yalti wo wawa ɗumannade ko tuma yalti wo wawa heɓude ko ñaama donc andi noon so tawi toon ɓutta haray no mettifi kadi seeɗa si ɗum ɗon noon kadi waɗi haray no huula ha ta wonkiji ɗin kadi yeeɓo ɓay reedu kan anda guere no woodi ma goɗɗum ala ko ñaame haray en fof ɗen toranagol leydi men ndi yo Allah addu ko ɓutten tan comme yo Allah addan en kala ɓuttinanowo en leydi men ndin yo Allah newinan adda on ɗon kala yo Allah fewnan en lamɓe men ɓen si fewnataɓe yo Allah pottimɓe ko lorrata en amina ya rabbi nam aray min weltanike on fota ko wona seeɗa haray yo Allah subahanahu wa taala on weltanon on fof moɗon haray yo Allah ko en walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal